米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。O papaliasan no suara no kawas kita nai rarau， 上帝的话语使我们远离罪恶。Sarikaka mapulong， 平安。Malatsai kita a milayap to suara no kawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。I ulit semuot siwa kusafau a Jepang semuot。Sepat a tusir suarsa unai tiraai I riket iso ko sakacitaneng ako saka miingter kako to tati ihai a lemak saan。 诗篇119篇104节说，我从你的法律获得智慧，因此我憎恨邪恶的行为。Sarikakaau Umi palalay to falujo ita ko suar no kawas ta pakahapinang kita tunika umaan ahdemak ko matatulungay I nafalujoan no kawas umaan ahdemak ko kausian no kawas yo luluan ita ko suar ningdai o caci icer kita a pakalias to rarau。 上帝的话语提醒我们什么事情是合主心意的，什么事情是主所不喜悦的。当我们遵行主的话语，就有力量远离过犯。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tapangau tatamikansia kako I tiswanan mapaicer no suar iso kako saka pakalias kako to rarau。Atau tanagtag ko falujo a mituor I tiswanan。 主啊，我感谢你，你的话语赐给我力量，使我能够远离罪恶，并且意志坚定地跟随你。Bakani I dalam anay angangan no tapang ci Yesus Kristo a mitolon。 Amen。 Nanay mapalamer no kawas kiso， 愿上帝祝福你。平安。